othe uri guthathaura mohoro ma kiumia giki ndire wika hwaini wa umuthi ndina team kana ndina andu megukorwo magikindeithiriria na twina mundu gwitwo Lilo Karema in the building, the lady in black and white. Ni agutwira ni ate kurathie na mbere tondu ria tweregaine gutietario ona nine ndamwona kuga aiga unaita lebo ameiga lebo the uhoro waku Karema de sawa. Yes, ndirashokeria Ngai ngatho niguo. Yes. Kunaenda aje? Kunaenda hivi ambavyo mnaona syllabus inakimbia sana ndivyo nakibianisha nayo. Turakenda gukura ni ututariria uhoro ucio kwa kinaga ubaga. Haina shida. Ndaria kiriku muno kana nimejaribu. Uko sawa. Niko sawa. Yes. Na tuna mundu gwetwa Jack Bogwa in the building. Tell me why. Explain to me mbona. Wena thuti ya orange. Mwe nduga hana na background. Niguo ndona tukanathie o handu ona ndagika ingi munyambinjire muthikiriria mwiroreri nie mask yakwa ndatiga tondu turaingira mitambo-ini ndatinda na mask koguo tutikambie gwikwa atia gwikiria mahiga support for justice for Boniface. Yes, umuthi ni in solidarity ya ithuothe twikire mask tondu Boniface arathirwo akihangira akendia mask koguo ona nine nyuma nayo rucini na ndoka nayo no riu ni undu wa gukionekana tuko nazo. By the way secondary tugucoka nacio tucinyitite uguo kana atia wonderful mukoretwo muhana atia o mundu hake wa mundu gwetwo Lilian Kenya be maitho ndeigwa ritwa riu njigwo gatanganikiwa kidogo ritwa ria Lilian Karema. Wonderful. Koretwo hana atia? Ni ngoretwo ndi mwega biu no ndi na kieha kiingi muno like very sad ni undu wa maundu maria marahanika bururi-ini witu ni marakinya handu ngina ukaigua ta the country is just in a mess na ni maundu maritu muno na maundu maratuma mundu aigue ngoro it's very hard in a heart a lot niguo. Haya mundu gwetwo Jack yes. Hana atia kuma kwirigana ni ngoretwo ndi sawa although ni kukoretwo na itu riu ria kieha no ngakiuga mundu ni ethera gikeno hari kuona tondu ndungigitinda ningi utukitie githithi ni na ngakena ni mbura iria ya ndunga ngiingira mucii uyu wa Nairobi kwina mbura nene ya ngwa na marurume no tugagicokia ngatho kwi Murungu right. Ngakena muno ni gukorwo na inywe giikaro giki hwaini uyu wa umuthi tukinyihia ni kuyasa tukunyihia ni kwinikireria muthenya hamwe nigetha tukorwo tugikiaririria maundu maria makoretwo magikihappen na otoguo mwagweta tutiri ageni thiini wa bururi witu wa Kenya. In fact umuthi ngiaria ngwiraga rucini it's very hard to catch up na maundu maria mara happen kuma story ya Albert tukite ukigarura agatwarirwo ku agaheo na muthigari uriku ugaikaikara yani back to back na no woneke ungiaga ungicunga uguo wahitwo ni maundu ni uikara ni maundu gangari na oho no turageria kwigitira tondu maundu mati it's not a normal things we are talking about. Turari uhoro wa ikuo turari uhoro wa njuragano turari uhoro wa maundu methithi na maundu memagi na ngonaga video ki Kenyans we are traumatized, we have kumetaga vicarious trauma tuna andu makuite kimako kiingi muno na ngore twanjiririe na rugano rwa mundu gwitwo Boniface Kariuki mwiroreri wa Kameme TV na ni njui nduri mugeni kuri rugano ruru ni njui ni rugano rukoretwo rwi nenda-ini rukoretwo ri nyumba cia mohoro ni video tuonire ikihappen thiini wa maitho maitu you know muthenya Farigici no ye ti meici tondu acio ni thigari na ni borithi maratha niwe maundu mangi mekagirwo nduma-ini na hitho-ini. This was in broad day light muthenya Farigici ni kwina kindu gigwitwo maandamano maria mari ku on Tuesday na maandamano tondu mari ku ni mari magubinga kana makururungana kuri anti police brutality ati hinya uria borithi ukoretwo kuhuthira it is too much na bado no tukoretwo na kindu gigwitwo justice for Alba. By the way, have you realized we have been swayed away kuma kuri ru ninge mundu gwitwo Albert all the attention ime shift kuri mundu gwitwo Boniface no the no waitu na ni tukugeria muno makiria na mbica icio murona it's very ne mbica ina kimako tondu ndamionire itanaingira on air tuguo ndirakwira no nginya wikare ukimenyaga uria kurathi na mbere na ngioria o mundu wiha. That's the thing I asked. O mundu wiha
ate muthigari ni ekuratha na riu gwekwo thuthuria mucinga ucio ni uroneka ti mucinga wa kawaida. Anyway, mundu gwetwo Lilian ino ni ndeto ina kieha muno makiria na I don't know, turorete kuta bururi, it's very sad. I'm tired. No menya kindu kimwe ndira story ino iratuma ndicirie ni riri, athigari aitu ri aria maraturangira aria maraturangira ri, are they okay themselves? Yani mentally ni njikarite ngageria gwiciria thigari ici twina cio ri niki kiratuma ma react in that way. Todo I don't think it's normal ati mundu ni wakorana na mundu arugamite wega hatiri kindu areka ndagucothete ndaritie nawe kindu kana agakuruma ukona ari wega umuringe ikofi ucio onge nake agathi ahead akaginaka anamshoot tu riu ngari gwatirire thigari aya twina ori are they mentally okay? Ini maundu monete maingi magakorwo affected mentally kana twina andu maratugitira matara they don't care anymore kana ni mahetwo hinya wa gwika kiria marenda. Makoro matuini mao nemeretwo wewe thio shoot just go kugitira you know ugutwarwo igoti-ini 2-3 days. Ona kiuria kire ndire uragia ni atiriri thigari ici ri ni ciramenya kwina cira urathie na mbere wa munene wa one of the senior police officers magacoka ri kwina maandamano ma uhoro o ucio wa kuraga muingiri no guo mareka koguo ni ngona atiriri andu thigari ici ri ni maramenya matingihutio matingikondo ni me protected ni watho na ningi ngarakara muno watho ri riu methondekire ta bururi ngacoka ngarakara muno ni undu wa uria marageria ku justify makauga ati it wasn't a live bullet yani ona ndamuire thibitari justification icio ndizo ciratuma mundu ukaigwata togiumwo ni kiria. First of all, let's but he na ngo itaronete iyo ya Lilian na noe one ani andu makora marutaga wira under a lot of frustration. By then niguo njuragia atiriri by the tugitetari wanafaa kukua upande wetu sababu ni maragerera maundu marito mushara their living conditions agi ni maratumwo kundu matarenda kurutira wira. Don't forget na nginya aria matumitwo ta bururi wa na baadhi ya mathire Haiti wathire atia acio no ni hadithi kubwa no kurekio mareka iyo thito. Okay, riu ni tweke twambe turuige hau koguo ri Lilian Lilo wahota gukorwo you're right but again is it that bad that mundu wiha and then utuguo mundu gwitwa Jackson aiga Jack aiga atiriri kwaga gwibundithia mani kuma maandamano ma last year nyumba ya mohoro ya BBC gioka igika kindu gigwitwo report to Kioni ure kwahanaga really na mwanake oni ni asarendete by the dagianire now he didn't he was not armed are peaceful ono riri amuguthiri akigwathiri ndumutige wa mori aki ogu andu maugaga ati kwi andu ni meritwo uria Gachagua ni atwiraga ati andu ni mahetwo rutha ru rwa kuiga nduthi riu gwiciria no guo magikaga kuiga nduthi kumaiga thi nigetha riu ri ikorwo ita lesson kuri andu aya angi kwi Gen Z matigatindae makirurugana every now and then na tutiraria horo wa even the goons aria mari Nairobi na horo wa makigweta gavana mothe na tutiraria horo wa mo because tutigwenda kurira the main thing iria ni Boniface tucoke kugia na wakiri. Oh my God. Out of the blues. Oh my God. Wakiri ucio ni kwanja andakaritie akiuga gutwira ha ni mistaken identity wa maithoti wa ruthiomi ha ni turona uyu ni mucinga ni turona kinya slow motion cia video ciekitwo mundu agicutwo wa maithoti wa ruthiomi ugacoka waka confidently gutwira ati that is mistaken identity. That is so ignorant. Very ignorant. Unajua audacity area ena atongoria na andu aria maraumiria guteta maundu maya iyo ndio iyo audacity na iomba from now henceforth audacity to me apply in the right way ile ya kukauka uso unaambia watu munipe kazi I am the best unajua you apply the right way we need audacity teo agimihudira uria kwagirire no athie kunena I mean how do you lie in front of a camera in front of ya Kenya million cigana it's the audacity for me in broad daylight. Alafu imekuwa ni kama normal
kuhenia andu tita kindu kinene no njoke hande mwere ndi handu fulani na ni murona wega haria nungamite na haria ndi yani it's so normal to lie. By the now that is what is called gaslighting. Very true. Gaslighting. Ilo kama manipulation ni uguo. And Nedroni Eriko Mondi na nidwendo na bisha na fafa wa mundu gwitwo Boniface akiaria na by the unajua imefika hado hakinyete hado thini wa bururi uyu nginya tutiretikia fafa wa mundu yumbi. It was bad for the ndonire makiuga atiriri mena muthuri mane fafa wa maturehera fafa wa baka muthuri ondaga. I'm sorry, it's not a laughing matter, but nituonetio maundu maingi reke twambe twikirie tucokerie thwa kahinda gatari kuraihu rugano ni njuri na maundu maingi muno, and like I'm saying it's a lot of layers every single day. No reke twambe twikirie tucokerie tuone Eriko Mondi ni arethire aciari aya na rathie kwa that video is heart breaking. No reke twambe twikirie tucokerie thwa kahinda gatari kuraihu. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Molfix Pants Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu kumenyeka thina wa higo tigikuo andu makoragwo mena perception ya TB ni gikorora. TB hatire kega gitangihutio ni TB. Tanuka irio icio wega utanameria tiga mukoroko tafuna chakula. Ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni ndo wa bigara. To nginya riri urwarire waigwo gitanda-ini no uke for prevention. It is better than cure. Nikyo tuga andu ni magwo no korwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo. Ni tukwaria horo ungirigitwa atia ungiteithikira ha ni undu wa kuramata ugima mwega wa mwiri nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinashara nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tabarira ya riri na ugima Kameme TV muthigi wa ruriri. We are back like we never left us reggae. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone kama sana kurudumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Chal, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye matiki tiki atatrakuwa na DJ Draga Kenya. Kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7, Indio Mbogi, India Station. Yes man.
tugagicokereria guku thiini wa Kameme TV tabarira ni ya homuka ngihoka wi mwega na wi thayo ngamuona mutambo ni mundu gwetwo Elijah Githua Munyugwe Makuyu mundu gwetwo Tawala wa Gikuni thigari riu meritwo ni kunina ndiwe no merite but by the way matigo tunina tuiroreire by the way we refuse by the way kagenyi mari we kuria Sharagita Nyandarua County well represented kuni kuria thiini wa Kameme TV Kenya kuria ngitorera I see all of you kuria page ni ya Agnes Nonsizire Keidorera nao mekinyite nigumonete nigetha tugoro tugithie na mbere ni tukenaga muno by the way rio kunyitanira hamwe na ithwe mundu gwitwo kijana msafi Solomon ukaiga Kieni West Endarasha humuka tuikoro kwina mbura nisalimia my crush sana Karima nikiwa Mwea Massive Gathigiriri na sasa unajua ametoa lebo leo sasa unamuona vilivyo wanasema nimetoa identity tutakupea ingine sasa ni kusonga na hii syllabus mundu gwitwo Samuel Maina Mataiga Outer Ring Road John Tesuzi Boy Ekino meanon wokuragia mask shitu ciekwo we are in solidarity don't you worry unatoa mask sisi tuko rada mbaya na mundu ugwitwo Solomon onaiga kuona na tukuragia horo wa kindu gigwitwo mundu gwitwo Boniface na by the area muoyo area muoyo makiuga 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 surgery ni tweritwe it was successful no ni arathi na mbere na ku no ona report ici cigĩũkaga rĩ tondu on the spot tweciririe ati Boniface ni ahuruka no after some hours tugicoka tukirwo atiriri ndanahuruka ethieta tugicoka tukirwo ni ahurukira thieta tugicoka tukirwo ruora ndungihota kumenya ni atia kurathi tondu turerwo tukerwo so we cannot be sure we can never be sure direnda gukorwo the devil's advocate kana nyabe nyitire meciria mau makwa because ahota gukorwo I don't know no akore muoyo but ahota gukorwo maybe ni ahuruke manyitireire report yo officially ni undu wa PR na kwambe kuhorere nigetha andu matigaika ati matikaumirire fi to ni marona already ni guthukite macoke mongerere cumbi iguru wa kironda kuo ni marame it might be tutirauga niguo but that can be the case the one thing I like about Kenyans tutikuaga ngoro na nituri amoitu merutagira na njira nene muno ta mundu gwitwo Eric Omondi na gwenda tuone video ni njui ni ndaya tutikumiona yothe ni aroire ikinya aretha aciari baba wa mwanake ucio ni yumiritie ngatauko ni akoragwo muci wa Nairobi na hihi akoragwo in the same line ya wira na mundu gwitwo Boniface koguo baba wao ni wambiria kiyumiria Eric Omondi ni ethire mamu wao in fact ni apostire social media tondu mamu wao no akuria mwena wa Muranga Kangima na aroya ikinya ira hwai niguo arathire ku and nyonire video and I said you know what everything now makes sense urona video ukaiga okay ni data uko kira kiratumaga mwanake ucio athie endie mask riria kwina mirurungano wacoka batungano horo toci ni kurira thina kuria umite ugatungana na thina ungi munene na ngicirio horo ucio ruci ni ndiyuririe atiriri na ni hota kwaria ndiwe Subaru ire kugira don't care thirikari ino ni thirikari ya bottom up bottom ni mundu wothe ugeragia kwihangia agetha ni mama mboga ni mari ni muhuko ucio ni mundu redia ngara niguo na ukimera ni ugoka kuma empower is this how you are empowering them is that empowerment honestly that's the thing na nyina wa mwana ucio araragia akaremwo ni kumu ni urona ruo rura you can feel her pain ruo rwiho wonaga from uthio wake ena ruo rurikiru ngoria tukurira na aciari aigana tondu I cried on her behalf na ngoria mundu ikarite hari ari na ukaigua mubunge fulani akiuga mutigathogothe thigari mwanake ucio thogothaga thigari by the way some things are just bad
Furori wa Kenya unugite na njugaga I don't advocate for violence. No hena andu mamigaga ni metwo na hamwe mambe marutwo mahoro mambetio na hamwe. Na I don't advocate for violence, but he maundu mangi matumaga uigwe you know it's bad. Very bad. Ketwabe tuna video ya Eric Omondi na we have na niarashite ginya namba ya aciari yake tuone ginya haria tukuhota mundu gwitwo Noa nigetha tutaukwo kwaoneka ngima kuria mwona wa Muranga mwanake njamba akauma agoka akehangia otoria angihota agacoka agakorana na mundu. Anyway ketwabe turore video. If you give a little more than you take, and if you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak, if you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way, there's a place for people like you. I've heard. Hi guys, Eric Omondi here. I'm in Murang'a County. We've come to see the parents of Boniface Kariuki. This is Boniface's father. It's called Jonah Kariuki Nyambura. And this is the mother. And it was Susan Jerry Nyambura. Tuwaletea pole juu kijana wetu wako sawa na atapona na atatoka hospitali. Naitwa Susan Jerry Nyambura. Hiyo ni first year ya kwanza. First born. Na sasa nataka nisaidie na maombi. Yeah. Ugo niguo gwikaire. Lilian, thirikari ino ikwiria aciari aigana. Kuma ria kwajirie maundu maya. No totally it's too much. Yes. Ni ndaririkana na nyina Alex ni araugaga andu mawiyumirie ni undu wa mwana wake. Yes. There are so many parents that are crying out. Hena gina brothers, sisters, arata. Nikiriro kinene muno ta bururi twina kio thaici. I remember that night rira uhoro uyu waumirire. Nie ndararire ma. Ngiriraga ngiuragia Ngai until when nigetha uke ureherie thakame ino ira itangwo guku thi. Until when will you prove that you are God? Nigetha andu mamenye ati niwe urathana bururi-ini uyu. Until when will these leaders know that you are God? Until when will this mother stop crying? Aciari to magatiga kurira ri until when? Nigetha Ngai oke amenyithie andu aya othe atongoria aria othe mararuta wira wa giko. Karema tumbitwo na muhiano wa Ngai anga tukwamba kumute kitwambe you know the hell no tungika, but it looks like it's impossible. Jack, every time odo raumira ri njiguaga you're so defeated. We being a Kenyan uigwa we muhote tondu korone hinya fio agikorwo I don't know ni gugo ndu umwe thakame ya mundu tio ya mburi na gutire thakame igaitika igurire oro uguo ati gutwike ni yorera fio thakame ya mundu ti ya mburi. Yes. Nginye hau na ni undu na atugo njugire a Kenya ni monanagia kunyitanira kunene muno hata situation ya mundu gwitwo Ojwang the same way. Yes. Because na neke ndimwire poverty is the enemy.
Very true. Yes. Very true. Ni kwanja ndiraina ngeciria ati no kusumoro milioni ingi igire handu nigetha andu oh my god thina niguo thu. Yes. Very tondu wa mbere mwanake uyu ni mwanake wake wa irigithathi. That is the first one. Na of course twarora tondu mundu mugi ndari mihere ya horo ndaumite kangima oke guku ni undu wa comfort. Tokorona mukimwira mwanake ucio coke kangima akarime ekuri marutite mbeca kuno nginya mundu ambe ehangie na mwanake ucio ti muthayu ndaikarite thi. Ti aria maranyua magokira rucini ndaranyamaria muciari wake mundu uretuma ni arehangia ni mweke onete wa kwendia mask akamenya andu nimekubatara mask rekethi ndimenderie mask ona stakirite 200 na kira kiatuma njuge thina ni muru tondu ona muciari ucio ona mamu ondanaiga ati aheo daneti uteithio onoriku amwigire hoerai mwana wakwa tukiaria na my friend muthenya na riko mwanake ucio ni ego survive akoro fully ahote kwihangia tondu ni rihoya riakwa. Tuonire case ya DJ Evolve riria arathirwo atondu arathitwo around the same area, right? Yes. Babu amurathite honorable fine amurathite around uria dimwe ni ahotomire tondu ona spine yake ndirahoya Boniface ahonoka ahote rutira wira na moko make. Yes, kwirugamia ni iru nirio ihoya riakwa ni ahone na thutha wa mieri kadhaa ahote gukana coka maguri make nigetha ahote kwihangia. Ugo no gutungihoya na aya matwaritwo igoti-ini we are praying kihoto kioneke. And in fact gukitwika agaipo agaiketa mawa otugo njakigire wa maitho ni waruthiomi acha anywho maundu maingi uguo na niguo ndakwa a Kenya turi uguo niguo turaigua. And you can imagine aciari ucio maraigua atia. Mwirori no uthina mbere na kwaraniria na ithuĩ mawoni maku ni marabata no twende gukimaigua nigetha tukorwo tukihungura kana tukorwo tugikimurika arugano rurungi maundu na maingi makoretwo makioneka thini wa bururi. And unfortunately ti maundu mega. It is so sad. Yes. But at least hahena kamweneni rugano rwitu rwa keri twina our former CJ kana tirwo mundu kwenda no turuko tugikirorora kuri former CJ Chief Justice Maraga the 6th ni atuhete mwihoko ni atuhete kamweneni ga gukorwo akiyumiria na akauga nie ni nguhuranira giturwa kia o president come 2027 na akiaria thini wa nyumba ĩmwe ya mohoro muthenya wa Wednesday utuko ni augire ati bururi uyu ni mutarukangu it's broken tondu atongoria ni matiganeirie mawatho ma katiba na oho magakorwo matuguithitie hakinya ni kurehe professionalism yani basically ngimithathaurira kana ngimiuga na layman's language marara ni thirikari tariko riao you know because the professionalism ya herari ni uguo na ni ugite athurwo ni akahota kurehe team ya a competent team ya guteithiriria gukorwo ugitabania maundu maya ni arariria maundu maingi muno no kiria handu ngienda gukorwo tugikate nigetha turere rugano ruu araigire situation yetu nayo right now ni a total breakdown of the rule of law na araiga I'm so happy I know what I am up against ni ndiramenya kiria ndiratitimura nakio na I am going to step on very thick toes. Again, I am going to shake very expensive tables. No hera go kaundu kawaiga ni uraina inie metha cia goro but ni aramenya no araiga it requires someone to do. Aiga twetigira ithuo theri who will do it. And trust me araiga I will, whether there will be evidence I'll be the first person to send any person found culpable home. I felt some hope. Hey, anyway, ne kampeni tacianjiririe but anyway owe serious ya nige mutigakene muno I know eke tukene hanini ona no twakenetio no tukiuga uyu ni araka gutuhonokia tukigeria kwirwo mimi sikuwa kwa hiyo basi onani ndiariho onani ndiariho ni ndariho uma kura ku mono kuyo ni ahe
tukigeria kwirwo tukiuga aca mutigatwire uyu niye turenda na thaisi tweha koguo no haha tutiagi gukorwo twina high expectations tutikanarire o ringi koguo let's stay neutral nigetha tutika anyway well na mixed emotions about it and it's allowed tondu arere ndirageria gwiciria atiriri he kindu ekite rire ari in power kiacenjirie miturire itu kana andu aria aca during his era andu ingi mokaga magatwira ni ngeko ni ngacenjia giki na giki no riria ona power ahetwo kahinya kanini hatire kindu akoragwo acenjetie na ningi mundu ukwenda gucenjia tuge bururi wake kana kurehe maundu mega bururi-ini you don't need power. Drona hena nake marayumirie nigetha macenjie maundu ni ndiramenya hena he kaundu gokaga na gukorwo we giti-ini kiu na hena moves ungimake utangimake utari hau no riri ona riri utari hau ri niki ureka we ni akoretwo emuraini wa mbere first of all gutetera andu megwitwo tariria kurai na cira of course urioho wa mundu ugwitwo deputy Lagate ni araritie miario yake ni akoretwo agi call out koguo hihi ngeciria mundu ekaga uri angihota incapacity iri angihota koguo weta mundu tondu background yake ni watho ta wakiriri ni arauga maundu mao marathi na mbere na akoretwo gituni tondu ona korwo nginya kuria Supreme Court ni akoretwo akiuga maundu maya matirathi na mbere koguo hihi we areka uria capacity yake uria angihota I don't know no wakuria Kisi ni wagithi na bado twina mundu gwitwo Matiangi ni ndona ni arakwitire wira araruta wira World Bank arauga akwit nigetha ukia focus na campaign ya 2027 of course ni watho ni ukoragwo no nginya angikoo ni ukuhuranira giturwa but I think ni atiga tene tondu I don't know kuringana na uria njui mundu no menya actually right now politics yani twi hau campaign ni no haronekana ni ta marenda gwika ati chini ya maji no twi hau already campaigns nisikikite off ndironaga andu nenda-ini makiuga ati Maraga is so serious and so clean for this politics game ati presidency yendaga ati mundu muthuku kiongo you guys that is the mentality you guys iyo niyo mentality yetu ona he mundu ronire akiuga atiriri tokorwo uguo araria calm ni undu wa kumenyera mbuthi na kakarari tokorwo turahota kuga riu and you see ni conditioning na ni tubatara turute wira munene muno wa gutheria meciria maitu na akiri citu tondu the difference ya mundu tindu the mekakara taru tondu ni tumenyerete sorry to say I mean what is happening no menya andu mamenyerete riri ni ta wona mundu wa mahenire kana mundu uria urahana ta wina hinya uguo mundu ungiaria urumane na thina ni riri andu menda kwirwo uria marenda kuigua mendaga drama icio no ru twagirirwo uguo rauga tutherio meciria maitu and tuyukie riu something new tumenya atiriri actually president ya makoretwo in line makoretwo ni andu akakara icio koguo no but na ni ndari wakakara the late Kibaki okay bebe alikuwa anasema okay ni kagia forori hende watongoragio niye na Lucy Kibaki no are you saying behind every successful man are you saying kakara yari yo handu ihithite you saying that the drama was with the spouse but are a very chilled president but the way okay nearly and he was very firm taruna ndathomaga ibuku ria honorable Martha Karua akiuga ono ria taga kitchen cabinet yake no ria tuaga matua make ni mundu wari very firm no ndari na mukuruhano koguo ndararia muno na gecirio ucio ni undu Maraga angigeria you know hana something like that but again kana ndige ndora ta mami yokete kunjira no menye we ore aria maratitimurana nao ri umenye ni andu very ni umathio kuhorera tondu rimwe sometimes anyway kendige toko bado ndari ara select deputy tondu no nginya tondu kaingi ni tuonaga president angihorera deputy niwe wikaga maundu ona governor niwe guthiaga yes because also tugwiganira menya the race is so tight aria mareherio gituro-ini ri ti andu akatia yes but sisi ni kutazama
tukae tutazame tuone uria guikaire tutanaikiria ri reke twambe tukinyukie imwe kwa imwe tumerio ni ndege tuthie nginya kuria bururi wa kindu gigwitwo Iran kuria gukoretwo na bara no dimitire bara kiudutho tondu andu megwitwo Iran ni makoretwo makirwa na andu megwitwo bururi wa Israel bara ikoretwo no dimitire bara dito muno makiria ikoretwo igithie na mbere gwa kahinda thaici ni karonania ni kahinda ka ino ni wiki ya keri ni direct warfare gatagati ka bururi wa Iran na bururi wa Israel gicigo giki ni gikoretwo gikigia na harwe no ino ni roneka ni matite na kumeria bare no yajiririe Iran ni makoretwo makilaunch kana magaikia missiles kana maundu mabomu 450 missiles na drones ngiri imwe kuria Israel. Now Israel magakorwo magiconduct gwitagwo targeted airstrike across Iran under Operation Rising Lion na civilians kana metagwo atia andu a bururi aya eri kana aikaria kuo magakorwo of course fahari wawili wakipigana nyasi ndia naumia na tukona ni gukoretwo na thousands makiuma kura mwena wa Tehran magitigira ni gukugia na major strikes ya nuclear na bururi wa France na UK na Germany ni makoretwo magitindika muno miario kana pushing for urgent talks in Geneva na wandu megwitwo especially Trump administration ile shokete kura mwena wa US when you are watch closely delay kana ni arageria ko delay kwe involve kuko niturona ino ne bara ege spiral either way either maiguithanie kana etweke riu ne bara ya twika ya gicigo kinene neno ni gukorwo iki affect kindu gito oil markets kana thoko ile cikoci cia maguta na regional security ikoro extremely very fragile gukorwo gutari no giteri ginya mabururi maria marigiciirie bara tijega na atiriri ni ona undu uramakia ni atiriri andu aria matari mabururi-ini macio kurarwo marona uyu tari muthako na ni rona andu mara take sides ati Iran ni irahota Israel ni irahota ngamuhoya undu tutige kuoya side tondu utari kiratu-ini kia mundu ri ndungimenya mundu uria araigua no menye aya ni atongoria mararua aya ti ati ni wajiko wa Israel tumete wajiko na mereto civilians a Israel na Iran o matire na thina aria mena thina riri ni atongoria aya ao na marua ri nona aya civilians ni mareka ati ni mara na mathina maya koguo ngahoya tunyitirire mabururi macio mere na mahoya tutige gutinda tukiuga ni ndira supportia hathi undu wa gusupportana utaingirite kiratu-ini kiu kia mundu ucio uraikara Israel mundu ucio uraikara Iran ni twambe tuhunjie thayu na tuhoe ati bare no ni guthira tondu yahota kinya gucungiriria kindu gitagwo gigwitwo World War 3 ito affect turithu tondu America maingirira guka Putin na kina Russia na China mehereire acio ona matirenda gwika no ni urona they have called for restraint andu matige kuongerera bare no bado mena uge kumanisha atiriri ona no mathio mablendete mekore ni marafaide na na uhoro tocio ni gucungiriria World War 3 kire kirandura ni riri ati tariu thibitari wa uretwo thibitari wa Soroka Hospital kure mwena wa Beersheba iyo Israel ni wakorirwo ugitharikirwo kana ukihitwo by Iranian Sejil missile na over 50 andu 50 makigurara ginya ciana. And let me tell you, that's a generation. Nduru wona kindu kiuru ta gukurira bururi we na haro. I had a friend kwao akurire ni Congo, Rwanda, either or tondu kugutuire bara. Na ni omarwaga wenyewe kwa wenyewe of course, but ndenda kuneria bara ndiri mwago na bara ndiri hindi igaciara kindu kiega ever. Ona mugikuyu tugo guigaga atika wetigire murimu na cira wetigire bara because ajiraga it was very traumatized tondu hedio gwiciria ni either it's Rwanda ni onire aciari yake makirutwo muoyo. Oh my God. So that's how trauma tondu when ura muhithaga riu ni gutharikira maratharikana kuko imagine ciana ire irakurira
thiini wa bururi na niguo guko kuraikio mabomu ma missiles ani andu mathondekaga maundu tutangihota gutomuka ma nuclear you know and even effects taru ria kwari na bomb blast and that is the closest tuonagia hari na kindu ta kiu aria maininio ni undu ucio ni maigaga there was side effect ma affectirwo maitho ni undu wa ici cio ciekire ati you know bara na niguo tugaga atiriri no of course hena mundu urarega kugwa na nikio njugaga what you love you protect andu ni kanua makoragwo nako atire twendete bururi witu ona guku bururi wa Kenya bururi wendete ogitagira tondu andu aingi matirete bururi wa mundu renda gucinda he mundu agutwike ni twahotire bare na tugikia nduthukiria nene muno utwarwo ku alafu ukandikwo mahuku-ini ma history ra woragire andu aingi betwa kinya matu-ini hera andu kyo sio kinya atikona matu imagine wewe kwa matu-ini tondu ni waire yembe angikoro ndi wa guthie kuga bo uyu no uyu wewe kwa matu-ini tondu ni waire yembe ucoke uyu kwa wewe mundu wa na nduthuki my friend apana tutachomo na degrees ketombe tuikirie tucoke thutha kahinda gatukire kuraihu icigirira cio ni cia relationship netukunda itumai online mapenzi mutatuonyesha maneno kinya magego tirudisha yangu hiyo nilikuwa highlight rudisha meno yangu ketombe tuikirie Kameme TV. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel.